Alright, kita teruskan. Apa rasanya lepas dapat bedi guys. Oh, seterusnya patri guys. 192 guys. Indeks dia indeks 9. Ini straight saja guys. Sebelah kiri ada bunker, jangan masuk kawasan kiri pokok besar, ada hutan guys. Sebelah kanan boleh boro, tapi kita tak naklah pergi ke tundun je. Tadi dah banyak tundun, cukup-cukup lah tu kan. Jadi saya menggunakan rescue guys. Saya pukul dengan easy. Tak nak dia terbabas. Spin di warna biru di belakang. Cuba mencari pukulan rescue yang straight guys. Come on, one good shot. Manis satu. One good shot. One good shot baby. Yes lah. Wow. Tengok on tak on. Jangan terbabas. On. Okey, terbabas dah tu. Alright guys. Saya menghampiri green. Ini bunker yang meluas sebelah kiri. Cantik bunker. Rumput gebu. Sebelah kanan fairway. Ada pokok-pokok, ada tundun-tundun. Sana tibok kita guys. Sebelah kiri fairway. Pokok semak samon OB guys. All the way OB. Sampai sini. So kita tengok ini green. Green luas. Luas guys. Luas green dia. Ada slope. Ada satu tier lagi naik atas. Wow. Bola saya tadi saya rasa landing before tier. Run. Distance equal dengan pin guys. Kita tengok. Lebih kurang 10 kaki juga. Apa jadi dengan putt saya kali ni? Boleh tak saya putt dengan baik guys? Sebelah kanan, sebelah bawah green slope. Kalau masuk tak ada masalah. Boleh saja chip. Macam itulah. Kita tengok apa jadi dengan pukulan saya. Sedikit downhill putt. Kena buat shoemaker sedikit. Alright. Oh, dia kanan Tak boleh. Alright guys. Tengok saya putt ke kanan Ke kanan sedikit down. Lepas tu dia macam sedikit flat lah So saya rasa lah kita boleh tak kita putt dengan baik. Ambil kanan berapa tu? 2 cup Kanan 2 cup. Kita tengok putt firm. Kanan 2 cup. Wait, one good putt. Manis-manis satu. Yes. Come on. One good putt. Yo. Wow, sikit lagi. Kurang kanan sikit lagi. Oh, okay, tidak lah. Okay, pass saja guys. Pass saja. Nak banyak sikit dia Manis-manis jengke datangkan